Pa mislim da je Zagreb Indoors bio strašno značajan za mene jer tu sam ostvario svoju prvu pobjedu protiv Andrejeva 2006. na ATP turu i od tada je krenuo taj neki moj put prema ATP turu i s obzirom na to da sam ovdje ostvario 3 titule i ok, nije bila prva titula moja u karijeri, tako je bilo slijedom događaja, ali mislim da je veoma značajan bio Zagreb Indoor za moju karijeru sa 3 titule. Stvarno uvijek doma osjećam da igram odlično i mislim da me turnir ovdje u Zagrebu uvijek potakne i da tjedne nakon toga igram puno bolje. Pa nisam siguran kako bi prošao sa Bornom Ćorićem, trenirali smo puno puta i mislim Borna ima sigurno veoma svijetlu budućnost i definitivno da ćemo se susretati na turu sad unutar godine, 2, 3, ne znam, to ovisi o njemu i njegovom putu, ali to ćemo moći vidjeti, eto, nadam se, tijekom naših karijera. Pa radili smo dosta na mreži, stvarno smo dali veliki utisak za taj rad na mreži i posebno u tom segmentu prilaženja nakon udaraca sa osnovne linije na volej, tako da mislim da sam tu dobio neki novi segment sigurnosti u svojoj igri. Sad, ok, bit će potrebno malo vremena dok to prebacim u mečeve, ali puno bolje se osjećam na voleju, a i mislim da će mi sama stvar što bolje serviram davati veću slobodu u igri, bit ću puno opušteniji, tako da ta 2, 3 nova segmenta u igri da će mi i širu sliku dok igram, tako da bit će lakše sigurno. Pa mislim da staro sam već zaboravio i staro je već bačeno davno u vjetar, tako da sam sada na novom tom tehničkom servisu, puno boljem servisu i dosta agresivnijem, bržem i čak i za mene puno lakšem jer tehnički je jednostavniji, ne umaram se više toliko kao prije. Nadam se da će naravno to i funkcionirati na mečevima. Eto, u Parizu sam igrao 2 meča, zabio 40 aseva, ne znam da li sam to ikad u nekih 10-ak mečeva toliko zabio, ali definitivno puno bolje se osjećam i sad će čak i gledatelji moći malo odahnuti u nekim kritičnim situacijama kad zabije masa. Pa igrat ću u Brisbaneu i Sydneyu ove godine, odnosno eto, naredne. Svih ovih prijašnjih godina sam igrao Chennai, ali odlučio sam eto, zbog nedostatka mečeva u posljednjih 5-6 mjeseci u ovom drugom dijelu sezone odigrati 2 turnira i da sam već dolje u Australiji, da se priviknem odmah na podlogu i na vrijeme, tako da mislim da će to biti idealno. Pa nisam siguran jesu dvoznamenka s tim brojevima, ali točan broj ne znam, nisam ni blizu Goranovih ni u jednoj sezoni sigurno, ali pa rekao bih ovako možda nekih 20-ak bi se možda moglo skupiti. Misliš li da će sljedeće sezone biti željni tenisa i turnira zbog ovogodišnje suspenzije? Sigurno, već jesam, već sam ko tigar u kavezu, jedva čekam kad ću krenuti, mislim da ću uživati svaki tjedan na turu jer predugo je ipak biti van igre 5-6 mjeseci i to najviše čak boli kad ste neki sportaš, uživate prvih tjedan dana, uživate 2 tjedna, ali već 3. tjedan vam je tolika želja vas puca da želite odmah na turnir, a kamoli nakon 5-6 mjeseci. Pa najdraži element mi je što je svaki meč zaseban za sebe i što svaki meč nosi nešto novo i posebno to što nikad nije isto kao na treningu, jer uvijek na treningu, ne znam, možete igrati nevjerojatno dobro opušteno i što sve ne, ali meč je totalno drugačija slika i daje tu jednu veliku težinu i odgovornost i naravno morate biti s tim dosta dobro upoznati i da znate kontrolirati te svoje osjećaje. Rekao bi da mi je to možda najzanimljiviji dio tenisa, a najdraži tenisač
Pa ovako, od likova na turu, možda najbolji momak koji bi istaknuo, osim eto hrvatskih igrača, je Jarko Nieminen. On je zbilja dobar momak i sa svima je super, tako da uvijek rado s njim treniram i mislim da je super i za gledati, a i ovako ko momak. Yeah, those words from Rafa mean to me a lot, especially, I mean, they came just a few days after when I came back to Paris, and I spoke to him over there, and as always, Rafa is very nice to everyone, and I have also a good relationship with him. So he was really happy to see me, that I'm back on the court playing. He knows how much missing the tour for that kind of period of time means. So he was happy, and that for me meant a lot, especially to come from him. Yeah, it was a difficult year and very tough mentally. I mean, just to focus back again, I don't think it's going to be too big of a problem, because I always enjoy my time on the court, and I always enjoy practicing and working hard. So I have those things in the past, and I'm not thinking about them anymore. So now I'm just focused on new tournaments and the new season, on my new goals, and just looking forward to play from the first point until the last in the next season. Well, what I missed when I was away was that I can't play, and I think just being out because some different things, rather than being injured. When you are injured, you know, okay, you are injured. When you're gonna heal, you're gonna come back. And at this situation where I was, it was difficult because I didn't know when is that gonna be and what is gonna happen, and all these stressful questions were coming to my head. And after few weeks, I'm watching tennis on TV. I'm watching all the matches in the US Open series and all different tournaments, and I'm very sad that I wasn't able to travel and to play. So I think that was the biggest thing that I missed.